miape réiame nufialaga Dr. F. William Kumuyi. Akpenami. Kafu nemao. I know that you have received Menye bena mi khonu sike since we started, apeto ajibe yanami and I believe e me kwese this final be day, gbenkeke mamle to ajia your cup mi ape kulula ayo akpago. Hallelujah. your bucket Mi ape toka run over, e hala yo kaka la gbago. your drum. Mi ape drone yimi kobala ayo kaka la gbago. We started Nye je gome on Thursday le talking about yaoda fonu complete chokude dominion. je dudu blibo koko nti On nye dafo from yeji that time chom e mayi meke until this va sede ekpe final day, nkeke mamle and tosiaji we're still talking e mi gale about potolin popom na mi chokude je dudu blibo and I nti want you to set your mind mejibe that na you wo set nyame soso your alarm. abale Set ke your o mind regle na and wo focus tiene on what God eye wo is susu na bringing nonu your way. sike ma ube ya Because chona o this ji will elabe be ekpela your night anye of possession. ezan sike me na honu cho ma Your usi me night of esaya actualization. ma u jatro gbogbo onu na o yeye About, nu all yo you katan dreamt susum about, nele all nu yo you katan prayed le about drom nu yo katan be concerning gbene complete doda dominion. sokude jidudu Tonight, kpɔkpɔ ya the ŋuti Lord la wants to fiesi cut ya everything aƒetɔ off. ana be tɔkawa elayɔ kaka la Will gbago happen to you. ele me va gena o Whatever the challenge, nu kake nye God is still on the adika throne. yiwo katã le The mɔdzi na same woa as magblɔ ever. na wo be Yesterday, mawu ma yi today, ke le and nenema forever. etsɔ He egbe says, kple I am mavɔmavɔ la God, ebe I nye change mawu not. nye And our metrɔna Savior, o the Lord miaɖela Jesus yesu Christ, the kristo same enye yama yesterday, etsɔ yi va yi today, nenema ke and gbe forever. kple In etsɔ your yi ke la gava le life, agbewo he me will la not fail. mado kponuwo wɔwɔ na o fika wɔ amema ɖe hã kɔ asi ɖe dzi tutu gbamia do gbe ɖa fofo le yesu ƒe ŋkɔdzi le fiesi ya mekplɔ ame sia me ame ɖe kpekpe ame sia me le teƒe vovovo yiwo wole ŋkɔnye sem gaƒoƒo ya me le radio dzi le televizion dzi ame ɖe kpekpe yi ke le ɖeka me kpakple mi le yaʋalawo dzia medo gbe ɖa be dɔli dziɖoɖo blibo kɔkɔ ya kɔ ɖo ƒe agbe dzi le yesu ƒe ŋkɔme. Whatever Nu kake is necessary, ehiã la and sweep away natsɔe na akplɔ everything akplɔ nu ɖe kpekpe abale tsɔna ha kplɔna nu fiafiafia kplɔe dzo natsɔ nu nyiwo kɔ ɖe nyaba gbe me le yesu ƒe ŋkɔme ŋusẽ ne va zã ya me nukunu ne tsɔ zã ya me xɔxɔ ne va me zã ya me katoto ne va me zã ya me dɔyɔyɔ ne va me zã ya me amewo ne xɔ ŋusẽ blibo ame sia me yi le teƒe ya kple ame sia me ke le se ŋkɔnye la mi keto o yehowa do o ŋusẽ ɖo ɖe woƒe agbe me lo akpe na wo be mexɔe se be ewɔe vɔ Thank you, Father. afofo me da akpe na wo be ne tɔ nam Jesus' le name yesu ƒe I ŋkɔa dzi pray. ye miedo gbe ɖa le. God has blessed you. Mawu already. yra wo Sit lo, down Mawu in the gayra wo ke blessing lo, of the nanyi Lord. la ƒetɔ ƒe yayra fiesi ya. As we come Esi ke mieva to the conclusion va ɖo taƒo nya of gbɔ this na crusade, dutoƒo nyanye kaka ya complete dominion. si ke be ta nyenye I'm talking to you dziɖuɖu from blibo the xɔxɔ la Bible, magaƒo na mi le and bibla me every eye verse you kpekpe hear, sia kpekpe every ketonyuie promise you yina hear se le fiesi ya will be kpekpe ɖe reproduced kpekpe in yi your ke life. woaxlẽ le fiesi ya I'm talking Mawu le to you ŋlɔ on ge ɖe the agbewo dzi privilege gomekpɔkpɔ of complete be dominion miaxɔ in dziɖuɖu Christ. blibo The le privilege. kristo me Give it gomekpɔkpɔ to you, wònye give it to si me, ke give Mawu it le to nam le everyone. nam le na Give mia it to katã anyone, yi ke Mawu na ame everyone that sia will me call ame sia on me the yi ke name of ayɔ the Lord. aƒetɔ la be The ŋkɔa privilege gomekpɔkpɔ complete be miaxɔ dominion dziɖuɖu in blibo Christ. le Look at kristo me Romans chapter romatɔ 8. ƒe agbalẽ I'm ta reading nyi from verse 1. kpekpe gbãtɔ It says, there is therefore woŋlɔe ɖi now. bena eya ta There is azɔ therefore now. eya There is ta therefore azɔ eya ta now azɔ no fɔ condemnation bubu to aɖeke them meli which are na ame in siwo Christ le Jesus, kristo who yesu me la walk o not ame siwo after the mezɔna flesh, le ŋutilã nu o negbe after the le Spirit. gbɔgbɔ nu You see two things ekpea there, nu ve le the teƒe ya flesh ŋutilã and then kpakple the Spirit, gbɔgbɔ as oil and abe water ami kple do not etsi ene la mix. wometsaka na woa ŋutilã kple gbɔgbɔ hã wometsaka na o ame yiwo le ŋutilã mea
Nutilã pe dzidzio, nutilã pe dodo, owɔna gazaza ɖe nutilã ŋuti, nu vovovowo nutilã, amemawoa, wo le akpa ɖeka, ye wo ŋutɔ wobu fɔ ɖokuiwo, eye azɔ ne míetsɔ míaƒe gbɔgbɔ, míaƒe luʋɔ, míaƒe ŋutilã, míaƒe agbe, míaƒe dɛ, míetsɔ míaƒe tsã yi ke va yi va na aƒetɔa, ye Kristo, míaɖela, Kristo, xɔnametɔ la, eɖe mí be míaganye kluvi na ŋutilã o. Evelia, míewɔ numetoto be míatrɔ zu nuwɔna yeye, míatrɔ zu gbɔgbɔmeme, ŋutilã kple gbɔgbɔa. Matema anyi veatɔ ɖe dzuo, womenye na veatɔ ɖe edzua be ele ŋutilã me. Agabe kɔsiɖagbea ele gbɔgbɔme, dzoɖagbea be ele ŋutilã me ao. Matema xɔ gbɔgbɔa be kesinɔnuwo le dzoɖagbe, eye nugake koa, woawoe magave kpɔ le ŋutilã be dɔwɔnawo me o. Ɖeka ko wotiana, eba mi ame siwo va Kristo gbɔa, ebena fɔ bubu aɖeke megali na ame siwo le Kristo Yesu me la o. Ova tsɔ woƒe agbewo na Yesu, ova ɖe, wotrɔ le woƒe dziwo me tsɔ ɖokui na Kristo, ova. Ye Kristo ƒe ŋusẽ etrɔ woƒe agbenɔnɔ, etrɔ woƒe dzɔdzɔme, ye Kristo ge ɖe woƒe agbe me. Le esia ta la, azɔ le Kristo Yesu me, eye Biblia bena woawo ya, womezɔna le ŋutilã nu o, egɔme be nu xoxo nu va yi, nu xoxo katã wo nu tso, azɔ wozɔna le gbɔgbɔ la nu kpekpe velia, kpekpe vea gblɔ be elabena gbɔgbɔ si ke nye agbe si le Yesu Kristo me la, pese la xɔm. Exɔm, ekpɔ Paulo nɔ ƒoƒom na ame sia ame le teƒe ya. Ele ƒoƒom tsɔ ku ɖe ame yiwo trɔ dzime, ame yiwo ƒe agbe trɔ, ame yiwo trɔ megbe do agbe xoxoa, ame yiwo trɔ woƒe agbe tsɔ na Kristoa. Menye be nye pasteur, nyanyue KAKA la, alo exlɔna nua me, eƒona to ɖo na amewo, ema eganye nu bubu na wo be ɖe na axɔ, enyo be subɔsubɔ yi ke tsɔ ele na amewo la, ele be wo ŋutɔ nakpɔ gome le me. Eye Paulo be ɖe mi mezɔna le nuka ŋutilã me vɔ mi zɔna le gbɔgbɔ me. Ebe etsɔe wɔ ye ŋutɔ tɔ, egle be gbã nyanyue la ɖevi na wɔ ame yi ŋutɔ le gblɔm tutu gbã. Menye be me susui be mekpɔe be atsɔe da asi na amewo be awɔe wòanye wo ŋutɔ tɔ gbagbea gbã. Ebena ɖe ese be ebe elabena gbɔgbɔ ƒe agbe si ke le Kristo me la ƒe se la xɔm tso eye ŋutɔa woxɔe tso nuvɔ kple eku ƒe se la si me. Nusẽ ma yi ke nye ma ƒe amenu veve yi ke xɔna me to na kame la, ye wɔna me ame vona avo tso nuvɔ kple ku ƒe se la si me. Fiesi ya adzɔ le agbewo me. Fiesi ya akpɔ me vava le agbewo me. Ta mi me va teƒe ya nyagblɔ ko be o, enye hã me va takpekpe ya kpɔ, enye o mawunya gblɔgbɔa vivi ŋutɔ la, o daseɖiɖiawo vivi na ŋutɔ la, ao nɔvi eva. Ele se nya yawo katã le radio ya dzi bena ɖe agbewo natrɔ, dzimetɔtrɔ ŋutɔŋutɔ na ge ɖe me o. Ale be nate ma gblɔ be aƒetɔ ma Kristo ɖela xɔnametɔ la exɔm, ena me vo nɔvi nye na vo kɔsɔkɔsɔ mawo, eka mawo yiwo bla o, gbegblẽ agbegbegblẽ nɔnɔwo, makɔmakɔnyenyewo, nu vɔ̃ɖi yiwo katã le mewoa, Adam ƒe dzɔdzɔme ma yi ke tsi me o, yi ke anɔ zion ɖe toa, aƒetɔ la dza xɔ tso woƒe asi me le fiesi ya, atrɔ agbewo keŋkeŋ, eye nɔnɔme la trɔ. Takpɔ kpikpi blavevoasiekelia gblɔ be elabena ame siwo wònya ɖi la, enya be ne le teƒe ya va ke, enya be ne le radio gbɔ nɔ ge le fiesi ya,
eye na bi apeto be de apeto nu kata jidodo blibo ya so asinye do enye la ebe amesi o nyado di la edo handi be wa nye fia pe nono me togbe epe me be tado jinoma be mawu vila Kristo yikesi jidodo blibo le de nouveau dia ekpo jidodo de enu tilanji ekpo jidodo de satanaji ekpo jidodo nu vondi paple nu gbegbele yo le keka meji azon la ejijimbe ewo ha yikele do to ma akho agbe o sayame bebe ela tro gbogbo la gban o la wo yeye gbona be amen ela gbogbo la tro nono mo gbona be amen ela to gbogbo awo yeye gbona bloke be amen eye awo bere na dadi Kristo pe nono me togbe be na wanye ngogbe vi le novi gedewo do men eya ta fiensi ya ma fonu fona joku de wo gome kpɔkpɔ anuchi gome kpɔkpɔ onye be mi akɔ jedodo blibo jo Kristo gbo nu ton ye ma tofia mi nu banto lia nya pomputa kude Kristo gbo vava akɔ jedodo kelili toe fa Kristo gbo na akɔ jedodo kelili toe novelia ano Kristo agbo gba eva ele gbovo ele yamame ele ji pakpeli khena jedodo blibo koko aye ji pakpeli Kristo khena jedodo blibo koko ye nu ton lia miakpo ye nye ale ike mia anyi jidulao epe Kristo la enye jidula seseto Kristo la enya peto gande eyala eduaji besia gbeo ezayo nkekeme yo yento de kelio yebunson le legbo Yesu ya eduaji afi fikake odalo abonsam matem avabe ya bleden ti ogbede Yesu o me blene de nu ola madeke matem aba flu ayene ogbede aw abe Yesu nya dekpa ma chonu ya deke na ne me chonu ya deke kwa ne chonu ya ne me chonu ya chonu anui ne me chonu deke na wa Yesu nya gblen ne me cho vivise na wa kwecho dakpo me gbede amadeke me flu na Yesu madeke me blene nu Yesu la jedodo blibo ye legbo eye lenkekemo le zame o le gaglagbo le bebemo la mogbo amomelio Kristo la jedodo blibo le siesia yi game asube o ha na jedodo ya jilu la ye onye esia yi gapopo adaba popo nenye be le Kristo gbo ne ele ya mamea ne nyi Yesu toa anyebe nusema jedodo ma Yesu be achekpakpa ma ikelesia ele no ha na ogele Yesu penkome mebe anam la mebe anam gble anam Yesu anam chidudu ma yikele hasia atwenam mano zeda anoji pakple yenu ton lia meba lekemia duji pakple Kristo kena jedodo yikwacho adonami Paulo pompoto kude jedodo dodo ya nuchi jedodo ala be fiakuku Paulo Yakobo kata nyande de fiame Yesu ntofo nu tokude fiakuku ya nuchi bede efianu no la nyenye nenye hallelujah esike ye kplova be na duji de duji la wado efiakuku now ale kemia aduji pakle Kristo be na wado jedodo be fiakuku nami ele hogea donu na mun la mebe ele hoge ha ele hoge le fiasia e ne kwela nekpa le takpepe ya yikenye jirudu blibo kokocho Kristo boa nono mewa atro buchanto mopa menu pepe mopa nu se apetra be tɔtete takple ba chekpakpa akedemeu eye awo yeye eye magbleno be nono mewa ele totroge blibo le Yesu penkome ban velia etolia ne da formakoa nukunua e aswasio de fodeka eve eton evo totroa agede agbome le Yesu penkome nyache deka ban
va Kristo gbɔ be wòana dzieɖoɖo gbawo tso gbe nu katã wòle be nya va Yesu gbɔ nu katã nye ŋutɔ nye ma hlɔ̃ le ɖokui nye si o ma hã ne wò ŋutɔ ne be ya dze agbagba ye ŋutɔ ya wɔe kpɔ ye ŋutɔ ya ʋli le amegbetɔ ƒe nunya amegbetɔ ƒe nutetenua nɔvinye adokponu mawɔe o le ko ayi dzi ava gɔme eye wò zɔzɔa ma zɔzɔ ɖoɖo nu o le abe amegbetɔ ƒe nutete amegbetɔ ƒe ŋusẽ la matem akpe ɖe ŋuti be wòakpɔ dzieɖoɖo ɖaa o anɔ dzi yim anɔ gɔme vam anɔ dzi yim anɔ gɔme vam ya ɖo ya anɔ baliame eye gaɖo mewoa ava kpɔ ɖoko le toa tame ɖaa anɔ dzidzɔ kpɔm eye aze ko be ɖe kpɔ dziɖoɖo vɔ ne va Yesu ya gbɔa ado ŋusẽ o eye akɔkɔ wo ɖe dzi ese gɔmea enya ne va Yesu ya gbɔ ɖe anaba zɔli wa anɔ yiyim ɖe ɖoɖo nu tso gɔme anɔ dzi yim eye gɔmedzedze enye dzimetɔtrɔa egbe trɔ dzime ye dasi le nu vɔ ŋuti tso agbewo na Yesu be ne kpatse na wo kɔa anya bena azɔlia dze gɔme ma anɔ kɔkɔ anɔ kplɔ gbawo tso gbe sia gbe aƒetɔ be ŋusẽa la kpɔtɔ nɔ me o anɔ kɔkɔ o anɔ do ɖe dzi anɔ ŋkɔ yi me nenema ye wòava me ne wòma le Yesu ƒe ŋkɔ me Korintotɔwo pagbalẽ velia tamatɔ kpekpe ame wene Korintotɔwo velia tamatɔ kpekpe ame wene egblɔ be elabena woada akpe ne Mawu nana Mawu yi ke nana mi dziɖoɖo gbawo tso gbe le Kristo me ne va Yesu gbɔ ele me vɔ ma Yesu na ne trɔ ke ele me wotsɔ nu vɔwo ke wa ke le Kristo me ye ƒe amenuvevea ebe amenuvevewo tsɔ ɖe mi Mawu ƒe nunana ye menye mía ŋutɔ nya be nutete ye o amenuvevea ge ɖe wòagbe me amenuvevea na be netsɔ ɖokuiwo na Kristo la akpe na dane be eye nana miekpɔ dziɖoɖo ɖaa le Kristo me eye woɖe yeƒe nɔnɔme ɖe go fia mi le nuwo katã me ebe le teƒe sia teƒe le afiwo katã nenye bena amenuveve ge ɖe agbewo mea na agbe yeye ge ɖe mewoa ne Mawu ƒe ŋusẽ Mawu ƒe amenuveve ƒe ŋusẽa ge ɖe ame ɖe ƒe agbe mea ebe ɖe le teƒe sia teƒe nɔnɔme sia nɔnɔme me le emɔ dzekpli sia mɔ dzekpli fi sia fi ke wòhiã be na awɔ nyametsotsoa le Kristo ƒe akpa dzi awɔe kelilitɔe edzi ɖe ɖoɖo nu ana be nakpɔ dzieɖoɖo leke wòvana me ɖo gbã wòvana Yesu gbɔ ne va Yesu gbɔa ame si ke trɔna me ƒe agbea Yohanes ƒe agbalẽ ta 10 Yohanes etama 10 kpikpibla tɔ̃vɔ andrelia ebe nu siwo katã Fofo la tsɔ nam la woava gbɔnye ebe nu sia nu si ke Fofo la tsɔ nam la menya me ʋɛ ɖe o lo menya me vi ɖe o lo me dometɔ ɖe o lo Fofoa ɖe ele le ŋku ɖe ŋuti o eye yebe dzidzi be ɖe naxɔ nu gã ɖe yi ke mexɔ kpɔ etoa ɖe ele le ŋku ɖe ŋuti o la be nu sia nu yiwo katã le asiwo le anyigba dzi ɖe mekpɔ su haɖe o mekpɔ su la na o dziɖuɖu kpakple tɔtete haɖe o azɔ ɖe enɔ ɖokuiwo biã se be Mawu ele hafia medi be agbenya ne trɔ la medi be ɖe agbenya matsɔe na wu ɖekea la egblɔ be ɖe ye ta fiɛnsia ne va ɖo eva le radioa gbɔ le se nya ya ɖo Mawu ana be mateŋuiwoa atɔ zu nutete nuwɔwɔ na wo le Yesu ƒe ŋkɔ me haleluya esie gɔmea ampul akaɖia elle afi ma lo ampula ampul be toa me bo no me kpɔ tsa ekane
mate siore ampoule ma etem kwasi de pepe etem kwasi de pepe anafima amesiama no pom belolo etri ena kpo ampoule kpocho kata me kale o lolo me kale o nyakpon leke me kale ko nya dodu nobi na o me chala triki kane o ampoule me sisi go ma sio akota na fima vo gbeke ne chaka latrikika ye ne chodo gliame e ne gbe si kwa e vo fam e chokwesina hallelujah tiensi a kekeli ne klena gbe o me la be di me totroi la e wonela ne va Yesu boy numo katava na me e ye Kristo a ne legboa e ya naba gbo la klen anabe agbeye ye ache gome now e denye ye la gede me ebe no si fofo la chonam la ava gbonye e ye amesi va gbonye la ewema la o melekpo be elekwa gbewa ele dengle twa gbewa nchi ele globena o esunene mai o nkanto benya yo diviti amekumajo no choida nkanto benya yo gotogojo amekumano esunene mai agbevron akumano no choida esunene mai nugbe gble akonyama no choida esunene mai azomeva o nyama le inaola ele inaola globe azomele va Yesu gola o mekaye nyale na ha ewe fiensia ne va Yesu goa nyebe nu se yeba menu vevea aklena gbeoji eba merci ke va gbonyela nyemele fugegbe akpon o ye matia fugbe o akho atu fiensia adoja na o fiensia ye pa menu vevea adoja na gede penu siame ye pa menu vevea akho eye nu yo elekpo mona be o imaga we yakola nu yamaga no lujinye kola no binye fiensi ya afetola anabe nyame chocho ikene wona acho nyame chocho ma acho doli paple agbeyeye deme o le Yesu pen comme nyade de fian tala vove pe pa me yandren eye gbogbo la pen gbeto se la globe va eya merci kele pen ko se la ne globe va eya merci chikole wu mla neva ekpe chikole wo de enu kokko adenchi enu nyu adenchi ikeme kokpo ikeme swasi okpo ne ba feto agbeyeye ya agbejojo ya agbeya yo tro ele juru be vidento ebede amesi chikole ewumla neba eye amesi lola ewe malo nglonko amesi lola ede nglonko da fima am ekpe lonlonu lemewa ele jijima ele droma lonlonu lemewa amesi ke lola Nobody will take it. Neko agbechila no fa amadeke makote opolo ebe ne kwela ekpe ele kwa be ndudu la fima la gbame na dole wonya wa obeduwe echile kopwame ne chikole wonya wa nu chiae ebe jidepo la siwa ne nyawo egbojo yele jibe ba gbe o ne troare no binye chuela agbeye ye la feto Yesu gola elina mesiame yikegbe le lolom ko ebe na me agbe lonko ne chue ebe na ne ho agbechila no fa fiesi ya ne va Yesu goa afeto la macho fugbe o elle a trop agbenono. Elle a trop agbenono nye. A trop nye nono me. DUTOखेरि nese nko na gbona be amen. Egbe nye gbela. Omo kata le me vagele fiansi ya. Nye eva Yesu bo. Akpa beliazon. Akpa belia etepe ya. Enya, ayi keme no suku yi temla le gomeje suku yi mla. Amado vana suku ape. Abale kenye ha me va ene. Eye enya enyebe. Nenyebe miele hogbanto, hovelia, hotonlia. Amado me gaba yi nejio.
eye ome wona nyame chochoa be yo vana sukwa ya ro matema yene jio eye agbe ya me ha ikemye le di ma amado ovana tona kunono medo yo gbona be o akpene mawu de ame ya deke nyonu ya deke asi mesi ya deke be no trone ova o do meto de wa o meten ya son le adio de me dona go amado yo o dona go me do pe anyi e ho tutu o je na go me nwire gake ya e hwachi na kpoji a ovana eyo trova zuna ho ti akpoji amegedo linenema eye muajia enu kata kaka enu ka atabu enobu eye no je agome ko ti akpoji vonye atonyama yinenema mebe tonyama nyenenema olo ble nenyebe mie yisuku ye mie va suku mie je gome mie yeji eye ne mi va totea ne mega isuku ajiowa ela be ba mado va dati suku anchi pare nu amado va trojime vo vire kwa o ga troi XEXEAME o va yesu agbo vire kwa o ga troi XEXEAME o va kwa gbeye ya zande kwa o ga troi nu kokho ogbo ekpe foto toma ye no Petro pakple Juda Iscariot dome amedeka eya yazon le anji amekemea Juda ya eya eva dasi la zolianchi nyeya nyema dasi la zolianchi olo nyeya nyema va dasi le ntele monji olo akpavelia eya ta akpavelia ye ji pakple Kristo kena je dodo blibo koko ye yazon liaji pakple Kristo kena je dodo blibo koko kweda machofiao Yohanes pagbale tanyilia me Yohanes etanyilia pikibla tonvo de kelia tete Yesu blona yudato siwo ko etila pena ova o ha vwe mela wa o ha o trochi mela o ha o ko Yesu aji se gake ekplombe ne mie no nyenya la mela ne mie no nyenya la mela do de le nuanchi ne eno nye Yesu pe nyame ti me totro be nyai ne sia ne kpoto le medasi nous sebe nyenesia elepe nyamedasi Yesu penya yikenye amenu veve penya ele nyamedasi ebenemye no nyamela ekema nyenu so la vanfa o mienye ekpe anyachi mabe mia nonu ame eva enyo ano Yesu agbo akpotono egbo ano ye penyame egbe siasiagbe ano fodem pakle Yesu na da fodeka ededeka ye pa menu fefea ano bie benenu pa gbeme ema meko hafiko na nye ye penu sron la sikela ho Tiedo do blibo ekema lenkekema mleto adila ekpe amo abe enokene o so pakle mawu o me no teolo o potole azon le adi o me va tote de moi diola o me va ti mortal o pe ya eye mawu va ko ejo e fi ma yin amelelo baba ti fo ma yin amele bo enya nenyebe do boss le yi boss le yin kaka be très va tote madi me ponde le moi di viere Georgina munto me di ma tote ne madi ma be fle noa ma kpo noa da enu anya kpo nto driver tote e voile yilo no vinye me pondo afi yin ne le ame yo yin afi yin mo le a o nya me yo kpoto le voame Pone o va di le mondia a count on va count tika wori ha menya be we na yazon le aji apotone do peji le wa gbe me amenu fefe nu se be na to no Yesu amela apotole na o le fiensi ale Yesu pen comme do wo pa gbale etame weton do wo tame weton pikiblanne voton lia eye esi fufu me to kala nukata ela be mi menona church home kaka cho ida ore
ne mi pa fifia quoi mi glo amen ko tia fifia quoi eva me sia me la yaba ebe no fe ene yi no fe wa Dieu dodo la na to ya fe me be Dieu dodo pe gbogbo Dieu do lo pe gbogbo e na to ya fe me ebe sike afu pe me to kala Judato ple tron subolanzu Judato si o voa maula do me to gede o je Paulo ple Barnaba yo me abale ke mi lo fifia amesi o fonu na wo eye wo deji fu na wo kronu wo tonu sen wo eye wo pede won ti kronu wo bena efonya do nu bena wano mau fe amenu bevela me wano mau fe nuka amenu bevela me nu sen kata mau so kata toare mezina mejiu mau metena nu na mejiu amenu bevela gbo na mesia me pa meja va tue achichire nchio meja va tue la zire jio won to la o chachiambe mava neva won to la chiambe ya no egbo eye me to gbere to be na no Yesu agboda gbele la me nye ya nye ple Yesu kwela no anyi da hallelujah alebenade mava globe takpepe ma yike di palefto le radio e jibe ajiade mawunya vivin tolo obe hajijo vivin tolo onu yo kata yo wade onu anyonto o gbegomede lade de na gbegome tolo eye numo kata ba yibo azone ka tra po me ko honlo hohoa o e ga ba yo gboga agbe hohoa be egbe ya de fiambe de takpepe me de vina o ne va takpepe me de mawunya jisere adola no nyame ye mo pa menu vevea na kpoto noeme ye ma wala na ojedodo bebe ma un to la ndo hion katanchina o kolose topa gbaleta fe pipi ama shekelia kolose topa gbaleta fe pipi a shekelia globena le la bena mau pa gbososo nu yo katan jimni le yagodoa matin va mo obe ya mame la bena mau pa gbososo blibo la katan no ya mame no chi la pe nonom pipe wolia eye wo yomitam le eyama sikenyeta ne va Yesu agbo akpoto anu egbo ano gbedom da ne gbesi agbe ano Yesu agboda ye penya ala kpoto no mewo eye ma ope yo sike ocho yo wala kpoto ano ejimenao eye anabena de blibo le yamame sikenyeta na jedula nyenyo kata weson otro ya ba jirudu ya me le kpɔkpɔ me ame to jana lubɔ ame to jane kpɔkpɔ wa kple ŋtsi lɔ kata me to jana mi elabe nu sia nu si ke me le blibo wa fiesi ya mawu ana wa de blibo na o hallelujah ebe nutu ya nutu nyuere ntoi la vo nane kwe vete doi la ya taye yebe nu nto me pa deblibo hado la no be nye va Yesu bo ele di bia deblibo a va Yesu bo no Yesu agbo no Yesu ame ya peto anabe na deblibo lo no binye nyonu no to apeto anabena nu yo kata vete la tome yeke nana ekpona de kobe ye peya ekpona de kobe ye metela na ke wo mo la fiesi ya de va Yesu agboko anabe ateblibo le Yesu penkome ateblibo la blibo le ya mame ebe mi teblibo le ya mame ne ye di pakpeli nya hama di pakpeli eye anabe blibo nyenye ple afeto be jijola ava me wala gbososo me le Yesu penkome nu gbanto va no velia no egbo no tonlia ne aduji no tonlia nyeya maduji la enya nenye be enu odunajio beating twice shy to start any new life. Eye gado mo e wona nu pena o be agatro chitre agayire azonliaji eye agatro to dodo yeye o wowo
Atrotɔ dɔ ye yo gɔmɛ. Adze wo tame susu ye yo pe dodo gɔmɛ. Elle kɔ bɛ enuwo tere dzi o. Edzanyi zi geɖe ale gbegbe bɛ futɔ makpɔ yi ke tutu o ye edzanyia eye le gblɔ bena nyemete wɔna ɖe ko la nyame dzo do kpo nu vɔ medo kpo nu vɔ mato nu be fiɛnsi ya vovototo la va ne va amema yi ke nana me dziɖuɖo fiɛnsi ya ne ve gbɔa ana o dziɖulawo ƒe gbɔgbɔ la ge ɖe mo le Yesu ƒe ŋkɔme eye eya ye akplɔ o va se ɖe si me ke na axɔ fiakuku dziɖuɖu be fiakukua mele kpɔ ama ɖe Mawu le tsɔ dziɖuɖu fiakuku le ɖɔ na wo lo eye mele kpɔ dziɖuɖu enu dzedzre be fiakuku le ta na o haleluya eyina be mekenya mema ha mi kpɔ mekenya mema mi le kpɔ ɖa ye fiakuku le klẽ le ta ne nyanyanya nema wole be woasi masi ya ɖeke wole be nɔvi nyɔnu ya ɖeke nɔvi ŋutsu asi me sia mese gɔme nane trɔ ye ba gbe kpɔ tɔtrɔ ta ye ba gbe atɔtɔ le ge ɖe me ye gbɔdɔgbɔdzɔwoa wodzo le ba gbe me azɔ mele kpɔ etɔ du dziɖula mele kpɔ nɔvi dziɖula la fi ma la mele kpɔ sista dziɖula la fi ma la ŋkɔ yeye wo enye dziɖula le Yesu ƒe ŋkɔme wow kɔe ɖa kpɔ tugbedze ba la fi ma ɖa gasia gamea wo be ne va le ya ele kpokpokpokpo me ɖe melɔ ne eƒe nya gbɔ ye me yɔe be vi ye nyɔnuvi nu ka ŋutɔ nyi nya kom na wo ya abe ŋɖe kpekpe yi ke nya mu wɔna nye ŋkpɔna ta ne gbeɖegbeɖe o nu sia nu yi ke me wɔna nyeme kpɔ tsɔɖu le me o agbenya ŋutɔ aɖe ele kɔ agbenya ŋutɔ va tsaka ɖe ɖe la magblɔ na wo be de ŋutinya o mala te trɔa ne be pastor kaɖedzia ŋutinya atema trɔa me be ame aɖe yi ke wɔwɔa yi ke si nu se lea ame si ke si nu tetewo katã lea ɖo yi me nya o ɖe tsɔ agbewo de asi me ne ko tsɔ agbewo de asi ne ko agbea eɖa kaka yo agbea ni gege ba gbe yo nu kaka ba gbe yo vevesese tɔ yo aɖukliɖutɔ yo akpe numɔ katã ƒo ta gbadzo vɔ hallelujah gblɔbɔ wodzo eye azɔa ekpe dzimetɔ trɔ koe egbe trɔ dzime kɔa agbe yeye hã va na zi ɖeka eye mele kpɔ o ele ŋkuwo mele klẽ mele kpɔ fiakuku yi ke le klẽ le dazo nyanyanyanya o azɔ to fifia dzi ɖe azɔli wa ŋutɔ ɖeɖea hallelujah ele ɖe fia be wobe sista dziɖula gbɔna wobe sista dziɖula ma gbɔna dziɖula sista dziɖula ma fi ka wo ɖe hã hallelujah tɔtrɔ va ɖo agbe wòakpɔ tɔtrɔ si ke míexɔna be ŋusẽ nanɔ mía si míaɖu dzi nutete nɔna mía me eye Kristo ɖeka me ko nu yɔ katã le aƒetɔ la ne wɔe be nawu dziɖula klo kpɔe ɖa le Yohanes gbãtɔ etamatɔ Yohanes agbalẽ gbãtɔ tatɔlia kpokpoe amenelia Yohanes gbãtɔ tamatɔ kpokpoe enelia elabena nu sia nu si wodzi tso Mawu me la ɖua xexea me dzi nu sia nu si ke wodzi tso Mawu me la eɖua xexea me dzi aleke o ɖe se kpɔa be akpa me dzi ne woɖina dewoa nenema ye ale wole zɔa ne gbe kpɔe kɔa anya be ame ya si me sia be vie ale nɔa lea nenema ke vi nyɔnuvi anɔ ne ma ye kpɔ nyɔnuvi ma ɖa kpɔ ɖevi tugbedzevi ma ɖa ale wole zɔ kɔa ye be ale wole ƒonu ƒo kɔa ne kpɔ ŋku dzi ne kpɔa ne kpɔ ye be ŋuƒoƒoƒo kɔa agblɔ zi ɖeka be
menye asi mesia de ke be bi enyi yo eze ale ke no ale ko eze na de bi atagbo ne ma pepepe maude ne mau me ne o jiole mau ye jio be fia do pe amea o ale ma wale a ne ma ko hana no ima amesike va Kristo boa ya akpo 3 ye no tro kenkema fiensi ya enye zama yike no la tro no sianu si o jicho mau mela edua keke ameji eye jidudu sike du keke ya jila eya enye miafe kose enyaima ekpea ema nye ekuraka yikela nabe na chaka kpakpele mau ye mau penusia no srato mau alebena miabe kose miato do jipipia matonlia egbobe ameka enye amesi no tumanyo numa yike dua keke ameji ekpea nugbe gble yo le kaka de keke ame mekatema du numa ji ale yike agbenono kata o le vovo egbe ade agbe kata o foko la nyigba de mekatema du numa kata ji eba mesi ke konese na bena Yesu yenye mauvila omaha ewenye no tuma yike maule ji fiensia ewenye nyonu ma yike maule ji le fiensia eye cho fiensia dia cho nkeke mamle to ya dia maula wona du chedula anabe na su chedula eye yepe amenu fefe anabe wo matenyo wo enu yo katati akpoji ye matenyo ye awo meka menye nya mele de kemola nya mele de novinye piesi yare totro pataleba jime totro patale geremo agbeye le vano pata eye na choa na gbo eyo matenye eye ade nya matenyo mon kata wa nyatima to acho le nume now eya zone ya fonu abe o matewi me kwese blobe matewi to Kristo dia to pa manu bebe mea to ye pe nu semea matewi ne dinchi o ne male Yesu pen come kpɔkpɔ pipi bebe yara pipi we nyia le Yohanes panto ta tonlia mea ebe mienye apostolo be mienye la mawunya gbolo mienye amebio mienye bena mesia mesi ke o jicho mawu mela me wa nouveau e komede keto o be no jamado cho mawu mela me wa nouveau o nenye mo jimi cho mawu mea mawu pe chochome e chue fana de miame nenye be amade o me jicho mawu me woa Yesu globena nyadi mia fofo abonsam ye abonsam pe den ye wa cho fana me mame e ye magloko be nouveau nu nya kpole mea egomede enye satana pe jojome si o jo fana meme yenye nouveau nene nouveau enye nu sike le susu mena wa nouveau ba hoji mena ye abosam cho ye pe den cho fana me wa eye o dujio eye o zina o de to ewo etronsu ekluvinea anyabe atronsu nouveau la for ekema na glombe etikonam blembea be etikonam be mano satana gbo no chikonam ekluvinye ya me chikonam gegeba gbe no ya glela etikonam eye Yesu be awo etikona wa lo va tugbejeba va de kajema va Yesu be nyeya manao mojani piensia wo troya eye ne va Yesu agbo azo ojiwo choma o mema ekpeya echona jojome ye dena meme azo magatema lon a onuko kwa oke nuko kwa magatema well ekpeya eye ameope
wɔnawo ame yiwo dzi tso Mawu mea. Bibla bena ame sia ame si ko dzi tso Mawu me la megawɔ nu vɔ̃ oke. Ame siwo dzi tso Mawu me la eya lena eɖokui nyuie eye vɔ̃ɖitɔ la meka asi enu o. Eɖe se nya ya nyui ɖe hã. Magatɔ xlẽ na wo ke eye vɔ̃ɖitɔ la meka asi enu o. Now you're free. Azɔ evo. Now you are shielded. Mebe azɔ de evo. Azɔ ametakpɔkpɔ le dzi o. Used to deal with those boys Eye that use the internet. emɔ yiwo katã dzi wotona tsã ablo to internet kple tɔ dzia fiesi ya ekpɔ katsotso Mawu xɔ wo le wobe alɔ me eye wola be galakpa blame na xɔ nu yiwo katã evo tso numɔ me eye keka me ƒe kɔ gbegble ɖo elabe megale lɔ nu mawo ke o nu yiwo katã me wɔna tsã la me le fuwo azɔ me lɔ aƒetɔa o me lɔ aƒetɔa aƒetɔ me lɔ wo nyagbɔ me lɔ wo nyagbɔ eye me lɔ wo nu se ke trɔna mea be wòage ɖe menye eye ebena ɖe ana be ale ɖokui o ale be vɔ̃ɖitɔ la makasi nu o medo gbe ɖa be vɔ̃ɖitɔ la magakasi nu azɔ o lo magatsɔ yeƒe dɔlélo la va kasi nu ke wògblɔna be ame magatsɔ gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe nu keklẽ dodo na ame ɖeke ava do nuƒo na wo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Eva dziɖuɖu gbɔe, eva be yaxɔ dziɖuɖu, eva be yaxɔ ŋkɔgbedede. Kristo neɖo kpe eya dzi le agbewo me le fiesi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me. Tika wɔ ame ma ɖe. I'm looking for him. Mele dzi ame ma la makpɔ masi da la makpɔ wɔ ame masi da la azɔ. I'm looking for her. Mawu le dzi ŋutsu ma, mele dzi nyɔnuvi ma, mele dzi ɖekadze ma. The Lord Aƒetɔ la ekpɔ o. Fiesi ya enye fiesi ma yi ke tɔtrɔ dza ge ɖe me o. Enye agbe aƒe tɔtrɔ eye be naxɔ dziɖuɖua nu yiwo katã ɖuna dziwo tsã la. Fiesi ya ewoe la ɖuawo ya dzi. Me sia me ne bɔbɔ ta ne ya mianku. Enya be vi ɖe ŋutɔ me ŋuti dɔ mi dza wɔ le zã ya me. Ne gbe va aƒetɔ Yesu gbɔ ko la atutu tsã be nuŋɔŋlɔ yiwo ŋlɔ ɖe ŋuti wa ɖa. Eye enu yeyewo la dze gɔme atɔ enu yeyewo wɔwɔ le agbewo me natrɔ zu ŋutsu yeye nyɔnu yeye tso fiesia dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me. Me sia me ne bɔbɔ ta le radioa gbɔ tika kene le wo bɔbɔ ta na mianku ezã ya mea ele va Yesu gbɔ be Yesu ne trɔ wo ŋutinya alo ne trɔ wo agbenɔnɔ alo mɔnu kpɔkpɔ kpɔtia ya lo mamlɛtɔe ya megana be wòayi do megana wòayi do azɔ yi ke ne bɔbɔ ta kenu azɔ be aƒetɔ mele va gbɔ o mele va kple dzinye blibo mele tso nya mele trɔ ɖe ŋuti o Yesu mele tso nya mele trɔ ɖe ŋuti o nu kake amewo wɔna o alo mewɔna o nye ya meva gbɔ o eye be ne va la yematsɔ wo aƒu gbe o yana o ye ŋutɔ la na wo agbe yeye eye kɔ wo asi ma ɖe dzi kɔ asi ma ɖe dzi kaba le radioa gbɔ eye na tsitre le afi ke ne lea egɔme nye bena ele ɖe ɖokuiwo ɖe aga le haƒoa me le amehawo dome wo ŋutɔ ɖeka be nyametsotso wɔm ne le eye elɔ be Kristo yi ke ku ɖe tawɔa ne trɔ wo agbe ne woate ma di wo tso Mawu me kɔ wo asi ɖe dzi eye ke ne tsitre azɔa to na aƒetɔ Yesu be Yesu akpe na wo mese wo ŋkɔ mese wo gbe eye wole yɔm be mava Yesu metrɔ ɖe ŋuti wo kple nye dzi blibo kple nye luvɔ blibo meva ale be agbenyea naxɔ dzieɖoɖo si ke dzim melea
que I nous forsake my gblene past. me gamia nous gblene agbekokoa me dasi le nchi I reject the evil nous of the nous past. vondi wo kata me Come, dasi le wonchi forgive me, Yesu Lord. me va Change me, Lord. Apeto trom Transform my life, tronya Lord. gbenono Thank you, Lord. Yesu akpena I o know that Christ menye died be for me, eku de tanye even me. Yesu I've menye be ku de surrendered my tanye life to me Christ tron now. akpenye Take now me up Yesu and hom do the transforming e na work tro in my nye life tonight. I'm agbenono going to pray with ma you to gbeda now. de ta People o standing up. no titre ma to Raise gbeda de your ta o buttons still. kwa lo man de Father, ji in fofo Jesus' le name, Yesu pen I pray comme for me to gbeda na me everyone siame who has ike left ko ma the si de past, ji fiesi ya let their jo le sins chama and gbe let kokwa the ogbo wo be nu siege von of the na wo corner ogbo as ye o va they gbo have come unto over Christ tonight over o with Yesu all their Kristo gbɔ heart kple be and dzi with all their blibo soul, wobe and luƒo they blibo eye desire the new wole life dzidzim that be Christ nana has yewo paid for agbe on the yeye cross of si ke ta Calvary. Yesu ku ɖo Lord, le atia ŋuti aƒetɔ forgive their past. tsɔ be agbe xoxoawo Cleanse ke their wo past. tsɔ ʋua Oh Lord, I tutu nu pray xoxoawo ɖa le a wo ŋuti real medo gbe ɖa conversion be will happen dzimetɔtrɔ to vavã everyone ne ge in ɖe woƒe agbe me azɔ Jesus' le name. Yesu ƒe ŋkɔ me. Born of God, give Azɔ them wo a new dziwo heart, tso Mawu me a la new spirit, na wo gbɔgbɔ a yeye new dzi yeye character, na wo a dɛn new yeye direction in na wo life, and a azɔli new zɔzɔ purpose yeye in life. taɖodzinu yeye In Jesus' le name. Yesu ƒe ŋkɔ me Confirm aƒetɔ ɖo your kpe dzi salvation be wo in every xɔxɔ la heart. esu wo In si Jesus' le name Yesu we ƒe ŋkɔ dzi pray. mido gbe ɖa le. God bless you. Keep Mawu on ne yra mi standing. mi kpɔtɔ Our nɔ counselors are tsitre there. no They give you a eye gift to ete feed bɔbɔ alɔ so that fã we can miame yiwo katã follow le the radioa gbɔ after this eye counseling miwɔ period nyametsotso has veve ya come, tsie and all ɖoɖo the ƒe miracle nyametsotso and the veve healing ya le deliverance fiesi they ya need before the nu crusade ends, gãtɔ yi nya all bia that tso is mia coming gbɔa to you yenye tonight. bena miatsɔ You miabe don't say good amen, I alɔmekaƒo will not go and say mɔviawo God bless you. Thank mawu ne you. yra mi elabe zã ɖe ya mawu be ame atrɔ ava eye wòado gbe ɖa míaxɔ dziɖoɖo mamlɛa le fiesi ya. More. Amen. Amen. The counselors should please move fast. And let's quickly take all the names, Nyame yiwo katã wɔ phone nyametsotso numbers, and don't forget vevetoa ya to le write fiesi in ya la capital. miatsɔ miaƒe alɔmekaƒomɔviawo everything miayɔ legible. nɔmba yiwo yɔ ge mia la fifia ne miatsɔ miaƒe If adresewo you tsɔ are ɖo giving ɖa your life to the Lord eyɔ Jesus katã hena Christ before, kpekpeɖenu yi ke this woana time, mi while ale be nyate ma awaiting kpɔtɔ anɔ Kristo ƒe Pastor and dziɖoɖo Father Lord to come up again to pray mɔ ya with dzi you, the tsɔ yi miracle prayer. ɖaa miate ma Prayer yɔ plus for 228 dominion. na ame yiwo mele Togo You ame can yiwo le begin to Togoa pray, talk to the woayɔ Lord 99 about your cases. 99 36 75 And for the counselors, let's make Allô? it very fast. 90 27 I 34 repeat, the rest of us, it's 87 not chatting time, and it's not just Gapopo time to ya, look here and there. Why don't you enye focus your gapopo mind pe upon the vede Lord, to who alone nenye is be able to tso deliver, kaka yɔ ɖe agbe yi ke mietɔ who ɖoɖo ya alone gɔme is able to woya heal, tsɔ agbewo na Yesu vɔ who alone is able Allô? to give you dominion. woya exɔ Kristo koko Where vɔ the enemy hafi ga ɖo to nufiafia oppress you veve before yawoa this time. gapopo ya yi ke le kpɔtɔ radioa gbɔa ela nyɔ be Don't ela forget, nyɔ be natsɔ yeyea everyone atsɔ that is born of aɖevi God na wo lovɔ overcometh the world. eye na Get yi ɖe yourself ready. gbedodoɖa dzi eye And nanɔ tsɔ you are agbewo anɔ crossing dasi na aƒetɔa from be ne being a kɔkɔe victim tsɔ da ɖe to a victor. dziɖuɖu ƒe mɔ dzi wotrɔ ya eɖɔli ŋkɔ na o Remember, it is the last night. meganye gege me o And meganye ame si le atie me o yours, vɔ Yesu you will trɔ ŋutinya smile o last. eye etrɔ zu dziɖulae nanye eya ta wotrɔ ya Like kpɔtɔ the tsɔ wo popular nyawo saying, nɔ dasi na aƒetɔ la be yebe the Kristo one gbea that is tso closest fifia to dzi the yina la bottom of the pot dziɖuɖu mee ye la nɔe le is the sweetest. meganɔe You have anɔ it baliame tonight. o eto ta Pray mee ye for la it. nɔ aƒetɔ la le ɖo to o aƒetɔ la ele gbɔ o ele se wò kɔkɔƒoƒo
Yebenkuo eletio. Fonenye zibanto ya necho akbeuna Kristo a Online, le radio a if you boa are in ke gatherings like anyobe these, church gatherings, na church achalo assemblies, the makapumobia e na counselors yo we have to believe 99 they are already helping. 99 36 75. And as you look at the Allo screen, 90 whether on the handset in your 27 hand, 34 87. on the television, Eye na cho wo nko you can connect with us na through acho that eko information there. yikemenelea ple wo adresse o kata ke choruda Send your name, alebena pepere nu nyito ike wanao or better still, le takpepe ya megbela na tema hwe send WhatsApp message to elabe mau jiranobi tokedo daranyi yo la no pepere nu gbogbome nyito o bena tema ano jidudu ame choi da mau ne yirao 83. Again, plus 234 Yesu le doji 915 444 ele doto kokokofo 92 ele sewo 63. petotoda. Send a WhatsApp message. And let's know the Lord has touched you, the Lord has turned you around, the Lord has saved you quickly. Jidudua And when you connect like that, shensi ae you're literally connecting with the Lord Jesus Christ. jidudua fiensi ae ma ole da si jachonao. Jidudu be fiensi e la bena jidu la boy neva. E jidu la e na nye. E la ba me sike gbo neva la jidu la e nto hanye. Ne ya degbela Tonight is your night. futo o katala bobo. Don't go away To ne with maube, partial, papa wom incomplete ne manye dominion. chidula. Don't even say you want to go with Wom. 80% dominion. Manye What chidula. the Lord brought for Menye you. bele dogbela lo. Menye What the be Lord kapopo ya has mea. preserved Ele for glonya you. ne ma ule radio agbo. And what the Lord has ordained for you is complete Konji pa me milo. dominion. Asi And the menelo. Lord Jesus Agbambonelo. It's Afemenelo, not saying vumenelo. he will not give you. Ele se jivea le So you kapopo ya have mea. complete dominion O from de ka Christ. takole mi le gbogbome. E na tona petola be Patiently wait, ne receive manye all. chidula. And as you heard a while ago, E ya petola la wo. your cup will run Nasu over, e chidula ha. your bucket will run over, your drum will run over, Kopu ala yo. your tank Lágbàgbà. will run over. Toka wa ja yo. Complete, Lágbàgbà. complete for you. E drone gama ike hona chi ya. E ha ja yo agbagba. E tanke agoha Once ayo again, those of us agbagba. on the online, and those of us online, Yo apetola. check the number Wom. on the screen. Nyahama zu chidula. Plus 234 Aduchi adu nuvonji. 915 444 Adu tetekpoji. 92 Adu satanaji. 63. Adu kekeameji. Adu nukokoji. Adu gbogbo fon katanji. Once again, Yesu plus 234 atema wenao. 915 Apeto wom 444 chidula. 9263. Send your information. Tone bene way.
we will reach back to you. Yanye chidula. It shall be great Elewevo. tonight. I can see some of you are really praying earnestly, fervently. Enu si Yesu ja wo le fiensi kpotia ya. The man Ma of God is coming foul. up. Ma foul. I believe all names taken have ended. Can you just wait Nu to si me mau from various awo na mi corners le of the fiensi ground? ya. If you are through, Meja foul. Ne kwete just pe ya. wave, just wave, just wave. Du ka globe ma ou gande la signe vava. I'm not seeing any hand up yet to confirm that the exercise had ended. Bon money. I can see some of those Koye pen koji some of the seko. counselors coming back. If Koye you are pen nyaji finished, se. wave. Okay, I can see some. All right, I can see some. Now get ready. Jirado. It's your miracle time. No Your kunu dominion pe. time. Rise up on your feet. Chidodo pe It's your dominion gamewa. time. Gamea suna ovolo. Praise the Lord. Kafu na mau. Hallelujah. Hallelujah. It's coming your way. Elle moji gbona na ola. Dominion. Chidodo. Complete dominion. Chidodo blibo. Crowning dominion. Chidodo iwacho dofia kukuna. To heal. Nu The se power to ike deliver. yonato. And the power Ike to tunaka. destroy all the Ike works of the blena devil bo sambe in dono your kata life. domea. Here Ne and didiva. now, Ne didiva it will fiflai. happen La beome. in Le Jesus' Yesu pen come. blind eyes Nkuma will yo open. pa. Ole vu. Those lame legs of Afoma yo Israeli chuchu will kodanya. rise up and walk in Nusela gedo Jesus' mola name. sansonli. Any sickness, Tolele, any infirmity, Kotokbojo, any disease, Do tonight dono is amenu. the last night. Dekpepe ya otroya ole futa gbalejo. When we mention the name Nemye of yo Jesus, Yesu that thing penkola. will pack its Nu load ma o and kata go out ola of la your gba. body in Jesus' Eyo ola name. jo le Yesu penkome. Miracle. No kunu never now. What are you going to have now? Nu keja khole fiensi ya ha. Ma ube no kono. What are you Ma going to ube have doyoyo. Nu keja khole fiensi ya doyoyo. Deliverance. What are you going Katoto. to have Nu now? keja khole fiensi ya katoto. Amen. 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 I feel like coming to you there. Just hold your hand. Tell you, you are the person I'm talking to there. Elle kwa be ma va la lo la vuvua tono benede. Ewe ja honu kunwa le fiensi ya ma. Le vana o le Yesu pen come. Kon alo ma o de ji. Eye alo de ka. Jo dada fisike le vewa. A fisike ye kaka le na wa. Da lo de ka la fima fo fo. Jesus' Le name. Yesu pen come. Come Me for your va people. bon le On tuko behalf apta. of your people. Me va le And I'm tuko asking apakbeta. tonight, oh Lord, Me le bia o Yehowa. everyone Ben akasi with their needed amesiame. miracle Le yepe in nukunu si Jesus' ohialame. Le Yesu pen come. Complete healing. Doyo yo ble de blibo. Complete deliverance. Katutuane de blibo. Complete miracle. Nukuno ne de blibo. Complete dominion. Jedu du kpɔkpɔ ne de blibo. On Ne everyone dɔli kɔda me sia me dzi le Yesu pen come. madness, insanity, Adavadɔ demon, I tagbɔ command gbegble you be pack be your gbɔgbɔ ma load me and go. ƒota gba nɔ Togo la me ma me le Yesu pen come. Spiritual problems, Xaxam nothing gbɔgbɔ walking me tɔ about ɖe in the kpekpe body. nu ma yi ke zɔna le lãme na woa wonye gbɔgbɔ me be da gbɔgbɔ me be dziɖegbe me nya wo Togo la me ma me le Yesu pen come. Any kind of spiritual problem Gbɔgbɔ me be inside kaka ɖe you, kpekpe in yi your ke le family, ƒomewo me tormenting your le life, tago me na wo le destroying your ƒomewo me le life. agbo me I le command, to tukaɖa na mia come out in me de se nɔ be ne Jesus' Togo le Yesu ƒe ŋkɔ me where you have pain, fi ke le where ve you woa have sickness, fi ke dɔ le na woa afi ke lãmegbegbe la lea be healed xɔ in dɔyɔyɔ Jesus' le name. Yesu ƒe ŋkɔ me Blind eyes, ŋku yo gbã your turn has come. o gamea su na mia zɔ Lord, touch Aƒetɔ, their blind eyes, de ŋku heal their gbagba be blind dɔa eyes. tso de dɔlélia ɖa le ŋkua dzi ŋkumɔ ne ʋu no akpɔ nu le Yesu ƒe ŋkɔ me ame yiwo to kunawo
be do gbe ɖa be o nu se Kristo be dɔyɔyɔ nu sea ne ƒo ɖe tome na o ne ɖo tome na o ale be etoa ne ʋu aɖea ne tu na ƒo nu ƒo le Yesu ƒe ŋkɔme cancer o de o ɖa le Yesu ƒe ŋkɔme aƒetɔ me do gbe ɖa be ame sia ame afi ɖe kpekpe yewo le se veve ɖe yi nye cancer be dɔe nutete yi ke le na be etsi le tsyɔ le amea ŋuti wònye cancer me de gbe ɖe dziwo yrɔ le afi ma le Yesu ƒe ŋkɔme abi wode wo ɖa le Yesu ƒe ŋkɔme ame yiwo mete le gbɔ̃ nyui ɖe o gbɔ̃xi be dɔléle Yesu de wo ɖa le Yesu ƒe ŋkɔme akplolui ƒe dɔ enuwo tso le Yesu ƒe ŋkɔme eye vetome be tete be dɔ katã ne tɔ te le Yesu ƒe ŋkɔme nutete dekpekpe yi le lãme na mi le ŋutilã be teƒe ɖea nutetewoe mede se me be nya bu ɖa le afi ma le Yesu ƒe ŋkɔme eye ame yiwo tsaƒe be dɔ le kpekpekpeƒo katã me de gbe ƒuƒlae fefe sese mo katã ne bu ɖa le miaƒe tsaƒewo le Yesu ƒe ŋkɔme medo gbe ɖa ɖe ame yiwo katã tension lé ame yiwo katã woƒe abɔwo kplibɔ wobe tsaƒewo womegate le wɔ dɔ nyui ɖe o la medo gbe ɖa Yehowa yɔ dɔwo keŋkeŋkeŋkeŋ le Yesu ƒe ŋkɔme afɔ ma yi ke kpokpui mede se nɔ be Togo nasɔ kpakple velia alɔ ma yi ke lia da ɖi medo gbe ɖa be agbenetɔ ɖewo me le Yesu ƒe ŋkɔme afɔ yiwo kplibɔ xɔtɔyɔyɔ tsitre na zɔzɔli eye azikpui ma kekevi ma ekpo ma yi ke nelia Togo le numɔ katã me le na xɔtɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔme afi sia afia Yehowa kaka nukunu da ɖi le ɖusi dzi emiɔ le megbe ŋkɔ fi sia afi Mawoe nukunu ne kaka ɖe ame sia ame ƒe agbe dzi le Yesu ƒe ŋkɔme le radio dzi telewo dzi fi ɖe kpekpea nukunu ne kaka ɖi azɔ aƒetɔ na wòava me akpe na wo aƒetɔ akpe na wo aƒetɔ be eva eme le Yesu ƒe ŋkɔa dzi medo gbe ɖa le wow exɔe bɔ mexɔe mexɔ dɔyɔyɔ nyea gblẽ to ɖokuiwo kpɔ nakpɔ nukunu yi ke Mawu wɔ na woa ƒo asikpe sese ɖeka ƒo asikpe le radioa gbɔ